Hayi balo. Angachisana kangakanani lapho usenokwate uqhamuphethe amabhontshisi la ngachisa so. Yethi naswafuna amabhontshisi. Lapho usenokwate kwenzakalani kanti? Nathi ngiphuma la ndlini nathi. Solo ngiyabukela lokho ayidluwithi. Akiva kunginyanyisa njani? Oh phela. Asidini amabhontshisi. Yathola ngiyabukela la ndlini. Ngibukela kwe ayidluwithi sokulitolo. Angalali ngalesikhane idlala ngalo 8 ebusuku lapha ku161 ngibathe ngithi ngidobona lapha baveta makhelwane uyambona loya lokuthi ashayite but ayivale solo next kumbona nje Ushobana nje hey yathi ngibathe ngiyabuka lapha ngibathe ngithi ayiblue sukela last year sengizele channel ngiyidzinga ngidzinwa mina yathi kunankinga phela nakusho ukuthi sidawujinja phela sithengile engabhadali leya yamahala leya ngoba solo sabuka solo net kude konje bathini channel yami le DS yamahala yathi no Openview HD yathi ngiva ngikwate kabi yathi solo ngibathe ngiyabukela sola kavela lapha bathi ayiblue it ukuthi phela naye waqedza nje ngoba phela besibukela uthi naqedza ukuthi imali athi boxer le uyangibona lo ya ngisho ngathi kahle besibukena sonke futhele kayi2 hey manje ngiyatibuta phela ngoba nanang loya we-third party loya solo tsayi nanang loya welifa labo makwakhe bashona nabo bakwakhe solo tsayi naye tasemsebentini loya makhelwane loya ngibona loya ngale solo next vele funa sale siyiphuma funa sale siyekele angeke phela solo sibukile solo siyabhadala 400 something for iBlue solo sibabona kanti khetha labanjani yejozi phela yini iBlue yakhona phela mina ngisengila ngimuntu obona kuba ama-camera gijima afika la kule khaya ashuta athi Ajokulo bakubita ngokuthi throw ngibona lokho ukuthi batawuveta lapha solo ngiyabukela ngathi ngikwade kabi mina iBlue uyangiphoqa man hayi asiyekele lenyanga maybe 2 months konke batawuveta kumbe yakubhalela lokho isho wasikwadi yini ngisenda ama-email ivele kufuneka ngisenda ama-email 161 ngithi no nina nide binari belokutshela ukuthi ufuna ubhalele phela ngani nina nide binari phela bangani balabo makhelwane laba ngiyabathi mina ngiyabapopola ngivele ngithi shutani lapha hoyiwe ubonile bona lesikhathi bakuthenga ngathi imoto kuba mbuke kahle phambi kwethu phelile manje wayibangathi ayiblue lapha hawu nina phela bangavekile show lamabhontshisi lawo ngisatowadla ngoba phela ngikwata kabi le mali phela sibhadala lapha ngile nyama sela amabhontshisi lawo ngiyo leseva ngawo uyakubona angeke amabhontshisi onke lamalanga labantwana bangadzinga esikoleni mabhontshisi nala ekhaya mabhontshisi angeke phela ayiblue uyasigweleta kakhulu mabhontshisi atawudliwa la phela solo ngibhadala le channel so thina sesifela iBlue ukuthi